ambientation bya science and technology umushonga zona imituro y'abantu n'ibindi. So ndivana tukora kadara buri wa mukaga ukugashahina ukusiyashaha mukaga kandi tugenda tukwata shonga zona kuko nanzirambika side zitarushaba kandi erizoba twakorera hamwanya umunji munonga ugura hano yo mu kibuga cyambarara iba kweta Arena Villas and Hotel umwanya uguri mu kibuga cyambarara ari ibiri a petrol station iba kweta Shell Makeke betu no mwanya gwino buraro gwine gardens munji gwino bucurera ibyo kuriya n'ibyo kunywa birungi no bishangaho abine small parties ngireta no kitebekanisa zaha najeta Arena Villas and Hotel no turiyo tukora program age kandi turi active west erizo abantu enda ko 10 mnonga twitera touch nominations ninga sho kongera ku change rombantu abine icyetengo cyo kwesimba turigiro karuka primaries kandi tugire umuribingi umurobo turumu haza turiyo tureba nominations of course ikitongore ekikujunanzi bakaru electoral commission kiriyo kikora cyangwa ukongera kuchenjura umbantu abo. So as so many people are registering ukwehandikisa ukurondete bitarukushana turiyo tureba enshonga egenze neruga y'umunonga uburu twaburebere tracker aho kwa no bwire nabwe buru part and parcel of the system of the process konga turiyo tutunga abantu bingi abariyo behandikisa nkabi independent hato yebuza ubwo muntu katwine bina bingi ahabwe ncyarugireyo akagira ngo nayiza kuba independent. Hari ikibine cya National Resistance Movement, hari ikibine cya DP, hari ikibine cya UPC, hari ikibine cya PFF, hari ikibine cya National Unity Platform, hari ikibine cya FDC n'ibindi. Konga turi tutunga abantu abo kuberazize kuba n'ugiro tubariya natwakirebe already umutwaherezo bururu umuntu aturoma NRM konga kugira ati nyo this time ndiyo nyiza ko independent. Hariho nabo turebe no bagira bari abantu kuko ngana ajya ati eiza na crossinga ninga ta crossinga kurwo mu kibina kuzo mu kindi konga we na choosing independent ubundo shanga ina akagambo rini nyo ndiyo wa independent konga ni nyegamiro rubaju wa NRM ni konga mbweno kibano yetegerezo rebe bina bikugira ngo byo tubyakwenzere mu twiza kiri namwe nga NRM ikashikora kiriya konga kandi nabo umuntu nagaruka yebuza agira ati no iza kuchiza birota ngo umuntu atiza independent when the system has not been fair abo kuba bakakatera ubundi kaza mesent umuntu bagurira bamutaro ninga bamwibo mushana nugujwa yarundo buringanza bwabura yashara mati ninza garuka abo kuba abantu bacimpaje kandi ubuno shanga abantu nomjyangu yugaruka nziza kutora nabo kuba bakakwiba. You can't stop independence when you have not been fair enough kugira ngo noza kujutiraho buringana zo kumara atabantu mwe namwe satisfied. So tutunga abantu b'imyonga bakoyanisha independence icyo nikimanisa ki kandi ikintu twenda kongera ku evaluating imikorere ebina byo are they doing enough to sensitize voters? Is the electoral commission doing enough to sensitize the public? Abo kube byona no mwoga oguru kwikiriza kintu kimwe twaba twine bina dukozere mirimo yabi kurungi kurabo mbantu kubagambira ekibine ekitebekanisa obururu electoral commission nacho cyegisa abantu cyo kumara tuzakushanga abantu bakumanya abo cyo bashibitera karuru bakwenda katera bakwana bakejumbiramo kandi nangwa nabakatire bakatera je because we still have a very high number of invalid votes ashanga ubururu bufire nabo bwinji so mwe twenda kongera kuganira murama gwitera izoba turi kugeza kwenda kutereza ahabo burungi buyangariye tubanyeta Vincent Mujurs mu studio ine bagenzi banjaha umukuru byarugaba Rodoviko Kagere. I want to congratulate you ijo twargaha umushija kabari mu non unionized aba bakoza batehandikisize mu bwena aile the yamani aile kwata. Congratulations ramsi abo kutuye. Thank you. Are nwana wanje mutemkanisa program
Kanyanja batureba ha TV Nyamurungi TV West none banyita bya Rugabaro Viko Kagere kandi ni Paranka Secretary w'Ingashimi Minister w'Ubwegese na Social Services Abusinyo District kandi wahati mwine nakagisha abantu abakozi abanani unionized ningashi abatari unionizi bamberiza kamani weekend wire in fact it was Monday kabatu inakaru kamani aho muri Barara twine district sashatu na munana za Western Region abantu bamberiza karuru kingi mununga mbone ngenda kubasima imwe bampira karuru district sashatu na munana za Western Region ubu hati delegate ubu kujekera nani unionized workers aba Western Region nenda congratulatinga abantu bitu ababase kuba nominated umukaruraka na mununga abantu ko government na mununga mukize congratulating Western ishete Aaron Turahi nenda congratulatinga aho kuba ategekire imyaka ye 5 isi district kandi akarabo ari ano positive umunara na hati nominations za local councils Western agarukire ya isimba hatine umwisimbeho I congratulate my brother ni manyangu bacukuhire abwe urugero yo kurire Isingiro district kandi nikiriza congratulating na mutahe wanje munywano wanje Western Muchunguzi Cleophas ubwo ni manager wa Ruhira Millennium Sacco nawe umudelegate nawe abira ryo muri yabo abase gufuna karuru ko kubomwe adelegate 10 aba Western Region. Okay, congratulating we bari mwe muguma TV y'Inyamurungi tuganire turi gutokubasa kombe kiyangarita yabare mnonga twineho omwami Ahirwe Ronald Nkunda oguno sho tuno independent actually ni turi tugambaho koge kikuru mnonga no munya Uganda kandi tumwinaha omukiganiro sherizo basebe twakwakira ramusi yabo kutureba ya TV West we bari mutebekanisa nashomerwa munonga okutunga chance okuntaye isaha TV West kandi uzimazima nchirungi okubasanimwe kunyeta na nyinkija nkabasa kugamba n'abantu bitu none banyeta Ahirwe Ronald Nkunda kandi abandi bakatekaho izina y'owamizi kuba nyonyi ndagarugarama nkashanga ikizo cyamizi kandi nakitereza nyunkanye nubwo buntanje byo webembezi nchiri muto mbwebembezi ngendaga mu mazima kunka kandi businessman rukunda entunguka mu bantu bitu na kuna mununga kujira inyuma hitu kuzarwa na mununga omuntunguka ezeza abantu baburijo kuba ko kutatunguye ntunguke z'abantu baburijo habaho buzunje kurebera hariho government nebonabona umukugezaho okuteka systems zimwe za government kuteka mu sente nyingi kunga kuba turwanyise bizibe nyuma na government neganirwaho okureba ngo yakendeza nshoza nambuye no hindu kugambira abantu banje bagona nambuye no umutebekanisa iyo kwenyumo ko tinkumana bano hamanya bona nahantu hariyo ko bona kuba bagamba sheme yo icira kunka ubwa hati nangwa shema yo icira akwaza kuzayo noshanga abantu bakutahamiza ha muryango gwabo ahakoba katunga umuzahuzi nyowe Ahirwe Nkunda ngwe ntategesha nijaha kushobora abantu achukwatagana karuru kabiri nyumwazi nyumwabazi bana munyekinjirinka UC5 kansara warugara masabu kaunte konka ebizibe biremu ko kumwana mugamba ahamura mwagwa kadara ebikwatagana naha bwaca abantu besimba ka independent naha bwaca abantu mbarimwa okurabamu umukuregisteringa nebizibe byingi niza kubona imbigambo ko turabe tubikuratanisa tutyo kandi omuramba gwitu no gwamana ko ndutwaza kandi tugambe shonge zero ko hatatati twine chairperson ningashi ni burate birero babeta ba governor aha wa district yambara omwami Tabaro tumwinaha program akarunaka maka twiremu and all these challenges that we are discussing abwachi umuntu nabari yo china China remo kashara mu independent abwichi bakanyire birebi what can we do better
na n'ibindi ensonga zona chairman twakwakira aramusi abanyayuganda bakutureba yebare ikuru ubucuruzi kandi naye nitwara umushogo okusiima vision group agwa umushogwe kuhereza abanyayuganda okutunga amakuru kandi no kuganira bintu bikuba no kukwata ihanga ryitu so nanye nk'omuntu ibi weste nubwo nyombeke so izina ryanjye kurangama mwene contribution y'udi cyo kurebera ko mukunterera nangwe no bampire iki program nyicyo mwana nyamwiteka kwisha abo bani manyango n'umuntu yawe so naye ni congratulating ababasi kuraba ombyatika bakakwate bendera abo bakabituru so kana batarabasi kuraba yamanye jini season ati Manchester yabanezana na Arsenal katera Manchester tumanisa kuvarwa mu kibuga cya Goma nija kuzaga ketere Everton arushubaga ko mu rutani umupira kuno kwa awegero ushange ibintu byahino so abantu kwesi mag independent nekintu kiriyumbo umuteka abo kubana bakoze constitution bagana bakimanya ngo ntabasa kugira inshoke zabo zitakubasa kwebasi cyane mushaka tubanzo rebe ko abagezi bito abantu ati ngubire noteka kuwenye certain amount of money okutunga franga that is imico y'umuhuru hadi ntumanyisa ngo kujuliza ugutazini babashtamira ubugabwe ati yuko constitution nawe no yamuterire hako akagwayirizo muhati ni gukora abase wijimbo dine cyo otherwise abanyambara nimbasima mwebare hagize n'ubushagi cyo mu mpire umukore mirimo yanjye ngaciyama konka ibye bendera no byabire kubi ya portaro no batakoma so the struggle continues and we are now back in action yabare mnonga chairman hatika tutandike niwe chairman kumana umuzinda abo kuba na turiyo tuyebuza ebina bikabene bikora cyo right ekibisheme kukoraje right now kandi twenda kumanya habwachi we are now coming up with so many people coming as independents nangwa nabamwe no shanga enara murini tinga uragundira najya to opposition leaning I don't know konka why choose to call yourself independent kandi binabiro abwachi cyo nikimanyisa ki hati ubuwena or independent nabaye n'ikibine cyakwikirwaza ati konke kizube ekitwakizirike nk'abanyayuganda tukatakabire rurede kuzona bina konkamwe n'aba pressure na concession this government eri kubisayiningire n'amahanga ageterine n'abazungu abo tukaba forced okuza omubibina konka inacture says tuturi mu bibina following abantu nyenda kubagara ndimo bakureba TV ngo president Museveni erijo wayimuka kajata narwo muhenare atanatandika ikibire kintu fraud for what ahora bakureba film t-shirt zayo ubona ngo zumfruit so we follow individuals ewe mureke kwebiha ebye binebe kara yo kuteka akaranja amisho gongana tukurataraki abantu nicyo kurebera opposition nka FDC kiza besije kuyahereze kurugabo haza aho mwanya bahimbaye hata naho hatari wa mafara hata babire bona nibikirizo mu kiza besije hata bona ba PFF so evina ni nekijwara kujwara hibi konka abantu bona bari kureba mu Uganda navuga ko bateze bakaruru nubaterera ibu muntu nkiwe nukweka kukwija habo kugira ngo hatuka ko bayine bendera mu regions zo kushanga abantu abinjira bayikirizo mu kibine cyo
kine ka pasenta kuchikubasa kubongera kungano woka korire tokwato kibe bendera ogaya ngwabo kuba wajiba ngo no maba region ejiri bendera ya red ngo nibenda umbrella akamanya ukateka teka mu basaka kuhereza abantu bu nibaterike nk'abantu so ni mambo wanuza kumbuza abatureba akaruru kawire definitely akaruru ni relationship ninka amaka so haheza kuba aho utikirizana umuntu nabasa kuteka tekeshinga so nanito abatezi abo bakobebembera tubantu bahereza ubuhereza kugira ngo nimumije mutereza akaruru mwene kandi kutuko bahereza ubuhereza umbicwekemu nabo bakwakaruka cyane ubura waba disappointed so service delivery nayo mureke kumana mucaba bebembeza umwenga ni mugishabi ahabo kuba ukabushanga mwene cyara kire kundetera nabaza gukora na decision yo kujya ati shanebe bitwambe bireke of course ntaka tungire exact reasons nake zabire zireto urura ahanze bwarweho kubo mu shanga arunga hantu hinagire akatakaze yugarukuto nakoze so kujya ubona twakwate sente za district twarukuruguto bona twarubatira rwahama atikubaje kumva results mu bakuru uri kumwe nabashaka hataho ko kuri do kubanza baba disappointed mukaje that's human utatawa ende no kumbukuru konga kubizire kunshobora banyamuno ngurayine kaya kirema abantigana nkunko umushiri wakwita nanga yimera gabo mutwara abantu bafuruka bariko kubaza baza umutwaro guri wakirewe so nija nataka kugumana imyetegereza yashongeza umwe ezaretire abantu batera karuru umuko batashemerire katera ane ndijo vurwe zabiremo so mwera abantu kubashabire mukare let us give it another chance najandi tsuke so you are coming as independent na yandichisi yesterday shaha itano nedakika anani ibiri urupapuro rwa kwasa hati twaza kugendera mu box aboko bakaka umukungu by the way nabonye ndakukabara ikibina cha NRA umukarura karakora tona beshingereza mu umukarura ko mukungu rakarura ko ruhuzu akarura ko mukungu first of all chairman abantu kana bakawana bakarura ko kawane karwa kakukize so ataka mukungu ya abasheje kunembo ya so akarura ko mugongo obuzu bwo kubanza bukini atabashubuzi bona besente zabe nyingi barijiro ko mirimo yabo beza kutaho mu politics zo kushubura so umuntu kuba kumuho mutwaro gwesente nayebuza okarazo mugongo gwa mujurizi kandi ari mutwaro gwa Rodovik cyumushobera konka kakajya ke box nagurya nagumana kushekera nyisho umuka box nagira ki nakakwiga so ngweno mukama witu president ni mambo mweno na tugize ngo nazire bati biyeje otube turiyete president narebera ki antu kweshengereza akaruko mugongo aka kateka tekeho babanze karizyo cyo ahubwo turiyo tuza kutunga bebembeza bariko jya kumanya ati abantu abo tubamanyire twabamanye be ngo wamuhereze 2000 nafutirira karu habaze mu abururo rwarkwendo mu constituency center star account atarukorera abantu amayungu shahejo yegena yaha mugongo kwari jene kibiribiri akaru naba yakihaye so tuza kuhendera tukomere tutunga bebembezi abatargaraka mu bantu abo kwanka hatanizo advice ziba kutereza ubura bahagize wagira ngo abantu kibakwenda nakasenta kamuhebo so je mayiza abantu bariyo benda kuruka aha kugira ngo twarunugo mwebembeza abo kuba naza kutukora konka hati uriya kara presente obe nuwagenda nabo abo kuba ine ahi umuhagizi wanje kariyo nagezeho kuba abanyabantu yareba babagabire sente athono mushijja kaizraho urtindo karwabe chwechire
tukamweta kisha kan fixing immediately na district numwimira chakaru nguri tindo nubaryash ati the Marava Jirim. So that they use that. Aboko baba mwereza okwadike na comparing good tindo yavuze ko gortino bari abo banyo hakiri kumiro naza kwaraki naza so president ushaba akaruko mugongo twakwishengeza bera movement batterize register ya abo baturiyo murenge n'urunji rwa digito abana bona bashomere technology roho tubete manyangu aba voters abatuine bono bangaye bonga okosha na registers buri candidate state aba ko manyangu bari mu system yo katezi bagenda bakora registers zabo zifuti na zarote bazeta cha ushanga mujuruzi nugo biro yo mchare haturu mu register abo bamanyere mu notera ro riko. That is the commonest actually. Bakire kwero ndomunanga okoshanga kango aro ushanga umuntu ubaturina LC1 chairman wa movement wa LC1 atabagiye futira karuka LC5 umurije stage abiratano ato yo bakamuronda chairman wa party LC1 chumanisa umurije stage zashana ati yabiriye n'ishire yatira ka LC1 bonga harho neji yakoze sibwe ababari patika kanuru okwenda kumanipulatinga na no kwibaka. So mwe n'abanyambara nyekintu kubasha imwe akarura hati twazo mukanye n'Kenya ejini hati zibizbeze same finals bajuru ko batire ngwara wa championship y'Rwanda. So hati na tuendele there is no any other chance ni age chance ni kugira ngo turebe abo abantu nyowe sera abantu bagumana baja ngwechi bakozere ngo nangwa cyama akozere nkonka abashije batwire sente nyinshi hata ubuza buzabwa mbere yenda ko barazire hata murebe okorana no kutwara sente twareke rero kwenda kwemera ikinyanda kuchigama ko mwebemezi n'ubundi managire ukamchimanya umuki umwebemezi ufitera karu waheza kamutera nazo mu office aza kurudinga ibera kukuru kunga abantu bingi no batu preminga ahamera umwetari yitu aja tkono kunategire n'uruviba karuko kunakamurundi mazima ni mferwa anta mukuru waje akabura kumuzira hato kwe na wachi kuimira kanuru bazikira mwena bababiha suza kubasika ahubwo kumukeza kumutera ka ruyazo mu office agira kuri cyo imwe amutunde kandi kubashakira kandi ushaka kumushika cyo mu district nk'yanje nushanga on average half of us kandi kucyama ntabari gusa kubasika mwene kabare ibintu cheke ibyo mazima taratu zicire na nyitaranta ahire bujenyi nyira bya bya tesuri abo bana ngo ngabatezwa kandi ari kubye mu mwana wa kurukura. So yes NRM ekwerba nenda kugarka yanenda mutugume tushine ekibira cyane akashikire abo kubeshirungi cya NRM n'abantu kandi wowe n'abantu no with resources yaba no cyane. Thank you so much chairman wa Mbara district das Tabaro program yetu na kadara ya arena villas and hotel Mbara kandi turi nsonga kuroka cheka bwijo ashayi bane cheka umuraho nabo cyo kuganira mu kiganiro cyitweki twazagaruka handi hake Region TV West utaruka munonga cyone cyo guteka kora bakire the best accommodation ibyo kurya n'ibyo kunywa
na emikorere inganire bine gardens mu Mirongo aho twakorera kandi program yitu y'akadara twagamba batandika shayina nziza kwendera sha mukaga turiyo tugenda tureba nominations zo turiyo tugenda mu misho konga abantu binyi bari bagera ni bija independence NRM ebireho mu primary recruitment na mwana bijya kutwina NRM konga tukabireba na misho twareba ebe bikororo ceremony yo ground zisabite huire konga kandi turiyo tureba n'ibyo umuntu nayo ko kurebiri abantu bari binebinga banyashire bendera bakoze iki. So I mean areshonga ahabwacha abantu bagezaho kwija independence ubundi ahari nateka de mutarashangiro justice konga turiyo tugarukana tuyebuza bwe bina bikakora ki abo kubeki nacyo tukikuta uyu no muntu igishana ira ku independent konga no byo tunowanje ninga naona akana ya tunyona nkabe leaning konga which na izoro mucane kindi ine cheme ko bineho mwami hirwe Ronald Kunda independent yes ekindi kimanyisa ki kushanga ngo hatorode nkaha twastere independence ngo bantaba okuchemani yaga yaje abantu binahi bokushanga people have where they belong konga obwero bikaba bija independent ati kimo babinimba mwira kwate na inare but you are coming as independent no teka ngo twetaga gukora ki kugira ngo iwe nk'umuntu aho cyo kubanza I don't think your party is behind you now abo kwate kwendere mu independent konka hatumo you know tigada ngo bakabe bashomorire ki je kurunje bintu bakiro mitendera rero tubone turebe ico nacyo bunicindira aho bari mutebekanisa kibuze cyo none teka ako waza kureba nka NRM eyenyuma ko mu rukumo rwenda cyenda na munana cyenda na mwenda inye yabe ne twaramwe abantu abebembezi no kwegesa kwayo kaba kujyo kwa manu waza kujegeranza no bwiro bwahati waza kureba ibintu y'ubwahati no shanga ngo ibintu by'ubwahati wabo tine sende tukija kuzama tokabaza kuzama achimugezi wanje tabariyana agamba ati nkanupu okuzamu ino kubonye sende aho ina benyishomaka ngo wine okwesimba ino kubonye miliyoni 3 nje nyuma sangu hati yuwa kubeno basa kwebimbera abantu umburyo bwenyine tukija kubasa kwa sende tugize ki tozini kunka mwene pate za kwenzekura ikintu cyuma structure zazo za kwenzekura umburyo bwenyine abantu bakabegesa bakaboneka ahabwa shemeye kuba no uvuyo hati nkicabe kirukororo abantu nibandikira ubutebe no yebacumwe ngo abantu tebegesibwe gumisho ga president kandi ubwo no kurugamuna n'imico to kubasa kuba uri umuntu urukwetegereza ukazumisho ga president nibo karekira ubutebe biye no yebacumwe ngo n'abantu abo abarumwa abantu abarunzurwe imagine abaye barumabona bakaba barunze samwe mbaru presenting ibiceka barunzurwe kunka wazo misho ga president kandi ukuri ko icurika cy'umungu n'ikigenderwa cyawe tukwebembera abantu wabara harwe kintu imunka abembeze cy'umukurundo bana mu Rwanda sente bana mu Rwanda ki kunka itoba independent icyurita twazo mu independent akakijoka poka studying ka independent candidate no kugira ngo ubuvuyo bwinje ubwemerera umupatizi bitontuye namutubwiye hari hati nyuko cyo kurira honkanye nubwo mutahira mbwembeze kunka ntahire mu nakurira abantu nakwate sente narebe kizubu ekijya ground nakikora hati koko nungambira pate kandi rumwe bizubu narinjantereka mbanzize ngai arabasha nyo nko muntu wa NRM kandi mpaje NRM no primary is been making a strong naza ground naronda karuka NRM kunkubwa hati ni janka independent ahakuba what is that you trying to avoid yakimugeza ko avoidinga no kugira ngo abamwe bebembeze mbagenda bakora ibintu bibi haza nibajyangu umushicomo yatwara aha mugongo najubiza ki nazumsa abandi mbwenu hati oshanga nko umuntu mu mpati yakuri ikintu hati ngo abaye abanupu abayinaremu mbwenu oshanga ikintu bakitayinga hariyo azi ikintu cyo kiretera waruzinga akaruru no kubasa gukorera abantu achikwatagana na istira anshongejo no shanga nko umuntu nkanye
nyine okubasa kuwebembera abantu kunka ntine influence omukibino ntine influence n'obundi nibaza kushanga nka family yanjye inagire hatari harungi kandi uri mu system oyina amaani okubasa kuba nenda abantu abokumuza enyuma ajya ati mutabani wanankanwa kubasa kunkukiza kureba riburira ngu leadership skill tegize eki teru mbwenu obwire bwingi itwe nkaba independent ntuyija twine ebigendererwa byokwenda kukorera abantu new by the way okwija nka independent ninkyebera kimwe nk'omugisha okureba ngu nakorera abantu batine kugira ngu ndyaha onkaba kundiba ngu ndya aha musingi gwenyini akubaza nka Rugona Rubare Irashaje Nyakarama Umumpabura byona biryo umuri Rugarama Sub County nintekateka ngu nimburayo series 18 ukavaringa amaizi 100% kandi side yanje nkanye ntine mukono gwa government ekinchimanyisa ngu ninchikora nta nyo ndi businessman ndi business zanje kandi ntambwira amahanga nkaba ndiho Jordan nashanga abantu bakharvestinga fruits kandi nkuko mucuma ya Jordan ni desert kunkita Africa twinitaka vile mfatayo kunkano shanga wazo mu supermarket ati nko muri mbaro no shanga pose ziriganga ahe mbona Egypt really tutakwetejya revejo twamara kwegesa abantu bitukawetisa ngo no manishimiye kuri icyo gakora iki even nibi byukwata kasento kamwe 10 yakwe na gace nabizamo haciye abana 15 ziri mu show nani ndi 2 zaje hati nka nyimwazi kumpereze kwihandikisa aho mukatoje insente y'impice tata ati mazima tubure kwandikisa tuze kwakaba twonka banze pereze 10 wacu gwa waraje no yibira chumungu really abantu n'ibyo bari infected mind zawo infected with this kind of small money hati nkarukume really rwa waraje kwindura karuru repeat service delivery ground n'icyo kiri muno mwenyo nani ngeza kumanyisa ebina akwati tinda kibina cyona nonda talking in general yeah yes hati turhoba ki bwe kibina cyona kigarike enyuma building a foundation ya demokrasia kandi bagezeho kwemeza ubwenguzi umukaruru no kugenda kureza abantu sente kintu kirungi akwa bantu mwe ba member of parliament n'abantu bano yakwa civil society muzenye mamwe gisabantu ekibe kiryo okugura karuru umugambi otumanye wakwate 10 ibiri kunko bino kimanya ngo mbaze mu rwego tuza ujyaje wakwate 10 ibiri obe no kimanya ngo nyincha kare uruguto rwanje tuza ujyaje turukwija gukorwa abantu bakimanye amanye ngo naje sente nyincha kare nije kureba mbiyina amanye ngo naje sente nyincha kare nije kurwara narisharwa n'anyirwari punkafi ahago kubari byo mu mki umarwa now twantubuza hari kibuzo cyo kugira ngo ebizina bikabe nibikora ki actually waza kwetegereza rya ruhebuzo bubinyi munonga tutekateka who is responsible for the mess abo kubahati icyo rero no gamba n'umurumo gwa webina n'umurumo gwa electoral commission mayatire n'ubwire yosebo ubwo kushanga karuka rero gakuterwa hari abantu kandi bakwetegereza utajya ngo bari ngiyo bine exposure batambira ari kugira ngo nani mfashe nabye ukashumenti karo hati ekiba kweta voter apathy abantu butatera kamutakazwanga mulaki nikiriya yiguru no then even when we have voted haruna ukita I think I can call it ignorance akumuntu takumanya what to do naza kubatera bona yatubona so ushangana bufire bwingi we still have a journey where are you know have rota anshongejo noreba kino umuhango akonora kurega constitution yokorwa kusihata n'imyaka mingira biro kandi namazuma ebintu bigenze nibihinduka kwisana hatu kureba ngo abantu n'umuntu naza kutira karuru atakumanyenga ahabwaje nakatira none ntekateka nkitwe abebembezi na mununga kurega district akwa kurega district kuzahanze numba kwika abantu baburijo nangome mba parliament na jumundu gumwete
n'ubwene abasubuta butunga kunkiwe chairperson n'intebe ya gatano iwe wa district n'abahansi nangwa na LC chairperson oyine muri muco bwo kuturwo kubasa gukoraho abantu babo kubahindura mindset bakamanya ahabwa kintu batera karo yabare muno program nakadara ya TV West muza muno tureba kandi kimwe basa kukuratira aha platform zitari zimwe na zimwe TV West ya WhatsApp naha mutogwa X kandi tugende tuganira ibyo Doviko Kagere akarurobo karumu akarunuka kamanya uyo mukibina cyane ari uyo mbanta bibera Kampala kororo no manya binje bireho turende turebuza abantu bacwire mu kwishanka independence right now abantu binji muno. I don't know whether you feel happy about it. David Father you as a father sorting takunga wabuza byumanye nshoka kandi zirije abo kubatoranya ibiraha ukanshe kinyamakuru niza kugeni ko mujyana yura ashaka bibura akahita byo kuriya kabira byakajangu yo je ngo wari rutakariye no ukigamba hata nubaza kunaga batenyi mu rukumanye bya biro kandi bitari fair so ubwo mu gakora no nebina byo tegeki ahabwaje eche turumu nechumanisa kandi twacirwa mutu baba nonga mwana wanje mutekana program nashoberwa akumwe mu walita abo kwa kwitira umugwire ubwo ni manyangu akarutu twitwa tuturire omukaruru in fact mbere nagambira abantu nzinyo muri ye chat and veteran aha uko echakaruru veteran omukaruru aha gwenki ningira ngo ndi veteran omuntu bakweta veteran utakarwanira wena karura kakayira ari primaries inkatwiremo mbere nyesimira abo memba wa parliament Singiro South inkarebe bintu kubyagenziri abantu n'abantu baronye cyangwa kwakira abantu bakaba kwakira bakwarure bitenge urubataho umusoma muguruka kongange cy'abagamba barugahigo baza kugamba commercialization of politics ezire yarenga yashishe bintu umuntu nagoreka ati nahate nagoreka ati ngazahara iyo ndisha tariwe atwonga ngamba nienda ngushana batambara gashokano ndira cyumata kubara kandi wazahara mbweno shanga ngo abantu ababiri ni bakuzenera bakwakira umuntu bamuguru kwa bitanu nangu bituna bitanu bakaba bakagura karu there was a lot of money konke kibuze cy'uwambuza mwene kina kugira ngo nyondi veteran akabura ngakazamo namwe ninda kusima mwene abandi karu Singiro South abantu mukampa karuru kinji n'ubukarabe katarande tire buhanguzi ni manyangu next time tujafutandikira then akakorora konkaza yo katera NRM delegates kororo nkazayo conference twatera karuru still sente zuzabira president abarwane ningira n'imvarize yabo konga nyoni ndeba kikikire namwe ninjijumera munonga umushija bakwereza ubwebembezi umucyara bakwereza ubwebembezi ushimire kubano becyo kureberaho tushimire kwanda uzavuga behavinga kumana mutu mukatandika kurwana hati tworeka cyane iki abarwanire umisho ga president tworeka cyane iki omba kutera karuru tworeka cyane iki umuri yabo esezinde za heru ezurinde manyangu nangwana na hakibine yes tukebuza atabantu barwanda nko wanyu Singiro South hata bachirwana urumuntu ayo nagamba kato kuri TV ninga radio kaninga koko at president uzo tuyambe kungati mukarwana ruhu aho yenyine aho hati kumanya muntu kebuza hatikana bantu bamweta ngo arahare atikaro webare mnonga okurwana okwabireho nangwa no kubaho kwe n'abasirikare babiri baruhu kukayamba cyangwa ahabu kuba ninjuka hinahi babiri na campaign zabe ziri muri taking a press akinga ya stop that kandi buri kimwe tukatopinga
namwe nienda kumusima abo kugira ngo akatekaho bucurera esi yatebenga konga yenda kwatambira imwe batahibanje ngo pate ya NRM ekibina cya NRM n'ekibina ekine kitinisa n'ekibina kimaziro bwire bw'injo mu butegeki n'ekibina kitashimirwa tuzanazanira namwe nienda kushumirira imwe namunonga ba registrars abakuzanazanira umupateki ukashanga ugese bakwa miliyoni emwe yesente ukateganisa akaruru kegomborora yona neba kwa miliyoni 5 n'ingikumi ukarete bivuyo umubatezi bakaruru kikarete abantu bata amapate yabo azecho kijja kutuma bata mwana n'ihanga yabo kandi ari mu cyo yijire kusherurecho nyenda kubashaba ngo burubu turiyo ntuza kuzama turiyo mu nominations nabwo no munyikirize bari bagamba nominations ko kumanya hati turiya harevi haya nominations no basa kushanga hakiriyo no muntu wo kunayiro bwa LC5 kansara ni ari nako gacha amariro C5 atiriza kwihandisa kandi no kwihandisa kwiyo mwebazo mbonye ndakubamanyisa ngo road map ya electoral commission ekahindura mukache nambwe no bacha pasa LC5 na district councillors bakabali batandike 2025 mbweno utake handikise okutache handikisa then municipality ninga city division chairpersons na councillors nebiro munana okusebiri 10 byo kwa mwenda then sub county na town councils na municipal divisions chairpersons na councillors nebiri 11 okusebira bina byo kwa mwenda then tukuza mu members ba parliament orukwenda kwesimba habwa MP ebye byanyu no kwehandikisa ebiri 15 okusebiri 16 mbona hakaba mu changes mu electoral commission road map niko tuza kwa handikisa konga mambuze kibuzo wahabweki abamwe kabine parties zabo why are they coming independent abwenchi menda kwesimba independent eshonge nkuru munonga abamwe emivuye gira mu bina byabo niyo ryo abantu kwisha independent. For example, twaza nkumpate ite ya NRM ahakaruru katambwire kubona abantu b'ibyo bari bisha as NRM independent candidates konga leaning independent candidates ahabwenchi bari nibisha umuntu takiya yobururi gana fushwa ondisha kiya yobururi 10 okarangiriro wi10 rero wigana kamashini. That is not right. Kuyaho kindi kwenda kujumirira no bari habiri mushu iyo kora no manyango mukaruruka pati umuntu akakusinga je wareba yakusinga wikiriza ngo yakusinga. There is no need of coming as an independent candidate. Iyo musenyima umuhagire nikimanyisa ngurute ngapati abapate members nibo bashazi Mungu abebembe. Rero hato musenyima mugende mu Rwanda n'abandi bapatize zindi. Rero next time ni okora umusinga na wayija kuhagiri. So abundu kuhagera kwesimba nabo bonka abakumanya ngo akaruru kabo bakakiba abakumanya bakaruka kabo bakakiba konga wanu mayembo bakakusinga ninkira kugambira abantu ngo wamaryo bakamuringura kabiri nibaza kusingana n'ugwa kabiri nangwa n'ugwa kashatu bakusinga mwene nobwo washanga ngo bakaba bakusinga ngo kiriki uhagire wa NRM mutayi bagusingire mugarukane nangwa nira kubagamira nyuma barwanire namwe kisingiro sauce nati nkiriyo nikijumirira candidates imwe babire involved mu kurwana mushimire kwishi mukazagura ninga mukavugana mukagarukana mukazagura mukagambira bataka ngureba tukagarukana na nimwe mugarukane abantu bareke kwitanira bushi ibyo buru bwa pate bukawaho hati tuzo mukanda karura ko misha kagira elections hatari mu kuyomba hatari mu kurwana mwene kiri kuretera abantu bisha independent cyo kubanzana icyecu cyo kutangwa karuti kaba democratic kagenda kuri namba ya kabiri hari umuntu kujya niyo wa NRM ninga niyo wa NUP ninga niyo wa PFF na nebinde kurebe biriyo bihangiye konga shanga ngo esente zayini yazite ko mukarura akapati kandi abagira abantu batire bira sente yaza kuzo commission kasa kumurimo ashaka akasente kakabika akarita aho hero namwe ndakugambira ndabine flag z'abarazi losing losing flags ni bahe namba yo kubanza ogo wagitwire batagimuhire abataka ogo like by'uruzinga kandi electoral commission for
transparency iri muri ebireri y'amani nkakarura kuturugiremu aka nani unionized workers aka Western Region nakakunsingire transparency y'indebere ndakagire ukarukona namwe no kumushinja bine Robert regional elections officer ashimye kwa bamongera na rank bayira bamongere bamuhekera because he managed us well akaruka kaba free and fair transparency hariya ikabijya yigo ekimwe sambiyo watwire flag tari yawe hato mukarura kano basa kugira uzinga ecya kabiri hina bakubasa kwa batwire flag ubundi akasente kakwire ekinde bire kiriyo mubataka hati oriya nabasakuje ine na sente nabwo garuka bagura abantu nabwo gatware flag ejo atware that post mbona ukabire nishaba ngwimo abataka batera karu kora waruzi n'umwebembezi rukumanye tuku n'umwebembezi ubuzima n'undi kwenda gumiza mu muterera karura singi kora bero ngo ari umuntu yo nayisha masima abasa kutambira nyinshi akari rugabi amanyogwa kampasente manyogwa hakaba heki tera karuru n'umwebembezi urabembere kurunje otherwise ntuje kweshanga tutine bebembezi tuyine just abagiga batine cyamari cyokora ekiriyo nikirete bizibu kutuma abantu bija independent lack of democracy on party elections hata na kwanka example ya nupu numuza kunsasira abantu because turiyo to analyzing ibyo nibigenda omwihanga ryona kandi twine kutera tocho menare tukatera mu PFF tukatera mu nupu na nahandi waza kuzo mu parties ezindi apart from NRM tira karu oyireho NRM party zones tino mu Uganda yes percentage ya democracy no garabe itari higurunga yes eri above pass mark kongateri 100% ko kutwagamba gwemvyeje biro NRM party elections kongani yenda kugambira ngo NRM party mu Uganda niyo yonka eri kutera karuka party niyo eri kubasataho level ground ekagira ngo abantu baronde abajokerwa babo because democracy you have to exercise it either directly or indirectly mwe washanga ngo party yawe oburyo wanup ngo abantu mu bihandikisa ngo reriyo bategereze ngo shohoze list y'abantu abafuna card. What does that mean? Nichimanyisa ngo ejo party nkarohanga ninga nkastani kuyo kushuma ikatwara ubwemezi n'ubu mu Uganda rwo okay nabatakira kutira karuru mwe nichimanyisa ki nico rukurebera nka Kampala ahi pateje yanup inamani mingi abantu binji bona barundi baza kuja independent ahabo kuba okubagabire cards abantu bacemererwa mbona ureba ngo hate bizibe byo kandi byasinga kunu ebyite bya NRM hacho NRM umuntu yaza n'abantu bakamutere egombo remwe bakatera ndije bakatera ku constituency emwe bakatera ndije bakatera ku at least there is some good percentage. Okay. Kongori abamudinaye na chance iyo kugira ngo namwirezo mukuru natakana abanyenda candidate X bamugira ngo uyu twakutoranira why omukoro doviko yes zaba twatira okache ryo ntuzo mukahumuro zaba shayitani okay konga tuzagumiza actually turahagarutse utangira kubanga bangwa kwende wa wakoma yes program nakadara turya arena villas and hotel omukibuga cyambara amayiri 2 aruguto orwaza Kampala n'umwanya murungi mnonga hikaho mu weekend keje nebire bindi ruguba gwigwire 24/7 kandi bakenze buhereza bona ubwo kwenda katugaruke ekiriya kadara ya TV West nakumanyise kandi tugenda tureba obururu na nebirugiremu nangwa nitureba hati abatwena twiceza ngo twina abantu bingi bari independent umbururu bareno bagenda nibeyongera munonga kandi munonga so nabwo ico omukiraka twenda kureba icyabasa gukorwa turukuza uzo mukahumuro omukuru byarugaba rubi kagere yaba nagamba agatwikirizana ngo umarire zabo kuba buriya utakahendire so you can hold the microphone and then conclude ekitwa ntugamba neki hashemeye gukorwa kino hashemeye kukikora aho kuba uri n'utoreka ngo ikibina cyane uko naje shobirwe ugatwikiriza ngo ibibina byo nabyine bizi this man was talking about no konka yes bantugira ngo no hashemeye kugira iki yakora okusotinga ejmes eyituru kureberho nyingi we bari munonga namba yo kubanza twagamba akaruru kesente
abantu mwine kwebereramo mukamanya ngo sente tuzuzura kutegeka namwe nuwareba umuntu ariyo naje nakubiya bihana sente akiza kuja yabashangaho ati tubanze turye tubanze tunywe ninga tubanze tugambe manya ngo ariyo naenda kumyamisho ngo bundi utagire cyo wamubuza washanga ngo umuntu atwire nayibembera atwira ryo mu government yabura gukorera ibintu kubisha ko mu government yija koze sakashi ye kushara ubuto koze sakashi ye kombeka hari kizimbe nicumanyisa ngo bi wamutumire bikamubura mweno hati mutera karuru mukugendera hari ideas zo muntu ayini manifesto yo muntu ne gamba ki otwire no murebota reka kwata umuntu twira ryo mushuma hariya no manya une sente zariyo naza kwereza nizo bushuma rero kagira utati nyundi wonda ahereza abo kuba yambere zo mutwara ninga yambe mutware etano nabasa no kwatwira atari mushuma bundi atwira ryo mugiga konkati yakuretera hasente emyaka minje yo twire no mureba takazireta kongo mukaro yazireta nicumanyisa ngo ecyamureta no kutwara akarukaho kandi yeza ukatwara na jabgarukaye mwe numutera akaruka eshunga omukarura kutaza kuzama akaka general elections eshabe imakoze rubundi wa parties zanyu mutagaruka mukagikora ekindi government ninga parties eziri involved mu ezirioni ezitwire mu karu hati mureke twetera hamutima turebe mutwagira ubururu oburi transparent tutehe imihanda yo kureba tukareducinga tuta number of independent candidates leaning candidates no kureba ngo haba mu fairness and transparency omukaru ka party nicho kimwe cross cutting achizo mwana ari mukiza no muzindi parties nkanu nimwe abantu mwine kugira mu dati democracy abantu babene bamanya ngo niberondera bebembezo babo otherwise nkasitani kushumizobere mukapateje katwara ubwebembezi hatariho abantu kubaho ubushobozi bwo kwerondera bebembezo babo ihange likashuma abantu bakaba batera na freedom of speech nkeje itwine hato mugwiro ubuto rwati obushaka n'umuntu no basabwe hato gambare government oshobora hakurungitine no rukwata ahabo kuba there is freedom of speech kana nemwe omu ingredients za democracy echi nominations nyenda kushaba hano parties ziriyo kushanga ngo abamwe babuzira kufuna emukono y'abantu kubasayingira haza nkabasibwa ki nkapateche itu yayina mu kitija cyabo mwe tumete mutwaro n'abantu abantu abari kumwe n'abantu abo bashaka ko umuntu yemera pati yona mu constituency yona ningo mu district yona wabure mikono y'abantu bo kusayiningira nomination form yawe hata babonera kweza karuru ne baye icyo kimanyisa mutaba turonda still flag bearers turonda abantu abari kundwa abantu yagira ati nienda mu sayiningire babene barwanira forms leta nanyinte ho leta nanyinte ushanganira mije kuri niba mutumire then nanyita kari yarabiriho nikimanyisa ngo ubutumwa bwa leta bukurwa mu government ninga bukurwa mu party abantu bari yabwakira n'ikika cy'amani abo kumwe bezogurubu nawe yagira bari kumukunda bamwitoranire nk'abantu mwe bari no okay bright Munga no national unity platform has come ready for the second time ukijo koga muri cyo cyukuru right ya ganda bira right abantu ganira aje kugira ngo abantu bingi bine bibintu konga bari bija independence haza tugira ngo no hosheme kugira iki yakora kandi hosheme kwaki first of all who is that the electoral commission individual political parties niki abo kana nominations zyo zigendo misho actually utakachira ukundo viko yagira ngo wanyoko kandi yo icyo cyane nari kigendere kwimwe kimukine because you see the principle of double effect states that between the two evils you've got to choose a lesser evil we yagira ngo NRM kabaza bakatagende gigunga kukatiwa ngo wanyu shot kariyo imwe nimwe ngo emwe ni byebyo yes ukamanya ari mushobozi bwo kweba ari ne mukacagati ari upima ubuhunga n'umuceri ubwiro abo kushebere mizani bakaba takanye
mwenu kanshobora nawe kanashima kali wanyuzi nacho amatingo ndo kuta mwenu na amani kiyeko gadumbushu ngamanya arabo kumretera umurimo kukamurema mwenda da hari chokora chabate imumine yakaruro mupate yanyu yanu manyat no lewo tuna ngamati. How do you issue your constitution kuchira your politics constitution ya Uganda ni jira muri political party ni chuzi kumurimo uguri kubasa uguri kwenda ukuronda mu candidates bayo NRM ikabafine itrokologisi nabo titrokologisi umukanza bakaba habokuba President Museveni akakwatogwe bemeze 2019 kabi kwa matire kwa batiza ukubanya kwa nyanja ategeka kumtu ngozo yakana gawe akana bizi wakabiye ishikazi jao konga kandi situron tukora abantu mu history ya Uganda nijiramo kuma kwenda kinana Efraim Kamuntu akabona parliament wabonyaruguru kandi bonaza goshema obubwire bakawa kwatanga mujurizi wishe twaje kugira gero twaterekera kashoro ngaza bashima twatuma parliament demokrasi ikibina cyabire kitora nabo kuce abo kucwatera bendera kibateye ko mbyanye yegwe ikigwe hata tukachukua hii twaza akidetse bakweta electoral management committee ne shunshura abantu abashaka gushaka kwabo kwe kumara kubashunshura submitting list omutongwe bachata executive body ne stamo president ba deputy president bona ba heads of departments bona ba treasurer secretary general deputy secretary general kabantu n'abata omurimo kwabo ngo kushana ngo abantu ngabashatu bona bakufayira arabo ngo batine bino yo bina kandi bona baraba kore kibashomere bona tune kiba kweta harmonization process ofeta ndabese bikora mwera kamara mwera kabira abantu tukore ki executive board ya national platform bamara bashoza list kuba kushoza list tukabwo batahibera niyo to independent niyo to compete no izobere mako kwa tebera baje bright muhumuzi tabaru rirasi nabaza kurinda ninga baje hatabaru konga mushuzi nabaza kurinda ibo twaje mu kibinda okuronda bebera hata kisibechitwine twine bakweta kuni miruka de politicians ukoza mu kibina tari cyabebera na beza wakora research abantu binji flag bearers ba movement tiba movement amutima nyuntu ira mura mu cyakora movement atigo mumize muri syndicate ntubaje urayakora amavuta hano yo movement atimuguza sasa mu miruka de politicians ni baronda miruka yo kugira mu parliament hata bamwe nico kureranaga no bakaruhu karabe kansinga ka primary ni ingaruka independent echo tubona ngaruka independent ni target says personal kuno jya target says cyo kimina na kune kibina kina mutima ekibina kucyakushobize nangwa kikagira mu issues because that kibina cyakujya transparent free and fair election internally including NRM kandi akaruka NRM nikategwa badiso abakuru ba RDC abantu bakuru ba government ni bakabakarumba ko organizing ko kakaka television hatu takitu itafasa bitwaje bitwaje mwe yona okubiyawo nekatukolese omulingo gwitu kandi omulingo gwitu guri constitutional hatu mwamindo ruvigo daga mativi kushaka tukora sigomatika hatu nimbe ni program abantu bakuzira omunupu ndi bakuzakadi first of all ebishuba nimibonu ndakunze bendera kantinga chikuraga nati ni mamwe nibaza kujitunga nuba kujibisho ko inga kuraka kino ranje president wakuchako hakabaye n'umuntu doko n'ubujurizi ngo muntu nupo rashabere mugenzi wose aburete twina kachiko ikakorwa umukazi ngeta cyangwa tukamusha batore it's a tribunal appointed
appointed by the president of national unity platform nikagira ngo waba ino buvuza muntu weno butware yo nupu for sexual harassment issues and money extortion o rate kongana ko bwambara television utire kuri tu yona bikombe ino mwa jurisdiction ni birgo wa general yo wereka kutamuseveni okayaba national FDC uba ibabana internally bakamaza babana mucha muntu munimo bakuja mucha muntu nakorera Museveni aho ugortaro rukaretera FDC yarwo mebina bibiri NT na FDC yasigiro hati yije cyo kweta bad money ifo money ndiko nawe bacheke 7 billion nguzikara ko president Museveni nazezo za na chana hatu ile PFF tuli na FDC nko itoka national platform umuhora ko umuhora kwa mpuga ngombe ndiko sente umuhora mpuga kasa n'abandore bashaka ndiru hadira kasenda kvaria akasenta nikarugo wa shwero niyo turonto gambaho hatu shwero gwe ekizuche nokuja mukaguru wo mukaza bonire wenda amuyendeze na nyambo shwero budumwe ubwo muntu shwera twagotagambira nawe tukamara tukamenya ngo emyaka yo amara no ibembere garugo n'amaze nisaba kikizibu umuteza bakura NRM sek buri muntu sinjiri nara no sinjiri nara nanga ina babiri first to step aside konga bakugamba esente umukaruru ni nakuze baba movement tushabe sente zo rutindo kwa katete ngozo tuziru tushabe sente zo mwana wa padzi umara wo mwishira kwa padzi ngozo mutezereze tushabe sente zo ngudo tushabe sente zo kushashura emishara y'abashomesa ngumugumisiriza ozo mwirwaro wakayi agete bakashaka tabo mwe muzi bare entine stabo wala gimbazi wala bakashaka tabo agete ngona katabo korta kinde dira phone no mangulu bakwanije imbazi yo kuzakura kuri kibe nakatabo kwanije mu hata ndo kuzaba sente kuri sio konke orango billion mushanju ngo muntu yatshoza naenda kuba sek member kandi umuntu movement sente zo zibona orango member parliament ojiro kuzo parliament owari mukureta motion yo kuyamba abanyagana owari mukukora abanyagana hati nakoresa billion zo parliament kandi watu gitomushara kwa member parliament oshaka billion ibisa kurugama ni kibaje masangu hari ibintu binde pakutungo parliament omwe ebitaro ko yabana misho kitu agwa yare no baso tokobere kansara ukakoresa million 500 ngo ndo kansara so the issue of money hata ni kibaje masangu no district ngono ko district okarega chama na C5 okarega kawo bakwete the question umusha ndamwa ni sufficient teshime kwa ne bara nupu eshime kwa ne ba Uganda because nupu teyine abanya Uganda bayo abi yarese kazo mu factory teyine factory ngone kora abantu abantu abadu mu nupu not 90% 100% of nupu members 5 years ago bakaba ngo mu bigombe bindi just 5 years ago they were in other parties mukazi no jana ayibagirire challenge tinupu challenge ni political culture ya Uganda yona political abanya Uganda bitubo abatezi bakaruru ni bareba politician nkamuntu ki abantu bakutera karuru ni batubita abakoruru ni batubita kabayayi ni batubita nk'abantu abakoronde byitu ni batubita nk'abantu abakanise because ni bamanya turaganise tuyikirize bona kimwe ijogara memba parliament wo muri maro mutazagambisi nagambira za nyakayojo ati mwishuke eklezia nkate smith mugaga ati kanisa nakureka zo ati bamazo ni nabagurire byibo ezo nizo achievements za memba parliament ata yazandika no mu kitabo abikivye ko fatu buko achievement for member of parliament. Yes. One. So ato ebuza member of parliament no gure byibo je kenisa member of parliament ko smiti emirimo ya member of parliament
keina kwata na registration ni keina kwata na representation ni ito twambira abashwamba tibine mizi ito ntukwenda iraka urigamo parliament iraka ejo barikwati zahaza baritum budget yanga bamara kutum budget yanga esende za government zisist korna mizi ito tukwenda nitona me bapana time rate keje agambe project ezarese projects no tuwenga we nkakuzikira nkataho ubuje bwawe yona zero za members ba parliament nakwana we aine kuzikira abana akwana bo baramuzika ninga nabo baramuziki ukajya batuka ati achievement cyangwa umuntu najya ngo akazika therefore that is an achievement omuteza program icyo turonto tugeramo NRM emaze imyaka 20 akora abiri basa kwiteza karo state apartación ine ba diso ine ba DPC kasi twe abakoze kusimba wakwate bendera ya nupo pa na isimba na mwine paka mbara state house haisi babiri bizo na kwati kante simbere nawe RDC akugwanisa utisimbere nawe deputy bizo akurumba ora nanga DPC akurumba twari mushaka bafite tukatabaza akuja mwene pena no ya county chief no shangani akurumba anybody working with government it is on a tweet ya general kidogabanike yanejera eti ni nkurisya bona abatungire bendera ya movement uko ni CDF nimba naganisa nguniza kuba logistical and security support kuna masakaru yato yabuze kibacho mayisangu ni nanye simbere yonka faraga bera wanuko nimba na kwese bibi bifo sanu ariko piga ni samundi numa so muturebe mwata tujajinga mumanye bitukura bamu okay mumanye bitukura bamu tibishana neje ba movement abari kura pass over the microphone to the chairman konka inakna clearing ho kache habiaga kache kanga clearing kache ka information kuna nyenda clearinga yagamba ebintu ebiparament ikora byona yashonko wabyicerera NRM party kongana ndi kwenda paka information mwano waje ngwe parliament ikora eyine mu members ba parliament aba party so it is one of the arms of government kana separation of powers parliament yashimirwa nekore byayo ebyeri gukora tibya patenka NRM n'ibihagari n'abana ba nabo bari I am requesting that the microphone goes to the chairman. Thank you. Chairman, especially to Ukabanya Uganda, along the way we have got to change. Noreva Tureva mahanga gandi, we are not in an island kugira ngo nito twenga. Tushemeye kugira bina PFF, FDC, NUP, NRM, UPCDP n'ebindi za jema. Tukarebe kibina nkireto umuntu konga atari umuntu wemba jwibi. Hata cyo tugamba kiringe dominating ebina by the way. Because tuzakusiyo bwiro wora shanje twin independence bakushira ababimbi. So tunakugira what exactly we need on the ground. So think a message and who is responsible. Abo kwati we ngene bintu bingi baza kurenga ebina biko. Konga there is a body called the Electoral Commission. Electoral Commission ne kintu kikubura wakachura bakigambo mbwire ngo every after 5 years yoku yakubire jiro mbantu tende mu mwuga wa civic education. So who is responsible for what needs to be done? Yebare Munonga Vincent kandi n'abagenzi banje batenze so icyo ko banza ngo kunatandukana inkugambira mu Uganda age mwange mwikirizi abantu kamara imyaka kurenga taza kugira ibintu byo kugambaho ni byenda generation ndijo generation yitunde yamwe mugenda bagwate na kugira icyo kureberaho iwari kureba TV West no audio wa NRM na kugambiriyo garko yerebo mu mutima gwawe irijo wa president Museveni yaje NRM nje nageragaho natandika ikibine kindi abo bona no bamukorata twena nanyimbarumo
oku bright numureba bagera bright nazo mu DP so eji ni minibus yitamburamu abo kwenda mushari n'abajungu abari kugendera mu bibina konka itesituru mbiri icyo ko abantu bakitera muntu bamanya ngo no bakaba abarotera opposition umbyaro bono bantu batera cyakoranye bamanya no mwishungo z'umurundi yine pipe konka hatbo ndo puya kuretera ndijo muntu kareta kumumze mu president so okwese tukashyireyo tushiri a individual merit so you are what the ukateka ubu akwatebendera waheza nuburiyo noyebia nubwo kuba watandika abo bahati ichamani chi pride ni wachigamba niwe mushuruzi electoral commission ni ejeyi toyitura umuhata nangwa yo negezaho konka nigira ngo government teragire bikozesa byo kumara okuza hansi bakashomesa abantu hati electoral commission yaneshomesa abantu idofitera karuke sente nkuri udura kwate tuza ku disqualifying ekateka amateka ga electoral commission abantu nabajihurura ahubwo kuba boto bakugiterera karu konka hati nyoko mukuzaha nakumanimbaga nyabara mu murga karuke sente bajya mukunaza gamba ko batazini wachire ngumshana ndakutufereza kuri yakasende kitu so njokore ni tukahindure ngama tujya akasente mukarye ngo karuru mugire muta mutero mu kweli ngo kakabiri hako ko kigamba atokuriye sente okugabe sente ni cyenda amateka kandi gakore tuza kumushaza so hati no kuchikora achikora na amanya na yigendesereza ngo hatwo kozo mutibine cyitwe cya NRM oshanga umuntu nazagabe sente umushana n'ubuju nyoka reba haka video kandi indiri byo byabiri n'uwitu umushira bwa akariyo kanungu uriya kwasire kishare cyo muntu yesimbera bwa MP de ukabisha bakwase bane 12 ati wa shohora hati ngabro ko muntu yasikonka atari umwoyo naza ko nagashare itanu nazashiriye kitine cyuru so noreba ngo ofutaka hamu mateka bakagira ngo okugora barozi cyuru criminal bakana bamanya muteze sente nizi influencinga entekateka yo murozi yo mutezo wakaru ko kato mu kibine cya NRM okugora barozi it is normal actually nkareba Westin Sadom the communication director wa NRM akagira ngo even those who are complaining nabo bakaza konkazinga nizaba baba ako ngo mazima nyuweke simba na nyine kuchamisa ako kubantu abantu bafite pressure munyabara we ngo abantu abahota bagurire kasoda kazinga hi akaruru no tisha y'ukuru kabaka wahenderota so no mweno mwabasimbira mwabiri muri makabari mu cyeka byanyu ahawo kuba katera umuwareti areba ngo tayire cyo kubahereza hataje kugira ngunze yo kafe n'ubwereka kumeyu haterera abatezo baka bito katwe panchiro kabuzire kwijya kurunda karuru aije yata embera mwagihini aho abantu umwenda rero kikaba no ajya kunoteka kwikanzu ugamena abantu byo kwenda kubakora kubaraheze baterera yini konkechu wachikoro mukarura ka electoral commission bakakwata video umukarura ka electoral commission wa kudisqualify koko mukarura ka NRM chirnomo Samuel chairman oina masiko omuriyeje electoral commission yeje kuburamu ni empowerment financial na logistics hato shanga ngo bambe ogo commission waha district leta what are all returning officers nuba umurimo gwe nugubaho bwanyuma y'imyaka 5
konka hagati yo mwako go hato twaheza kuturaheze futera karuru kwa kabiri naza kuba cyo polisi shana hagira MP wafu MP yatakafire ara otaine murugo abo kubano bakufa kansara bari namaze Afrika MP umushweke cyo batera kansara so abantu baraje no kushagara abantu ngo bajya bamase kuyuza eje yahanze so hati abakuzompa aba parliamentarians ico barakore kandi nabone kibayamba abo bana bo mureba okugaruka yo kwabo hatwigendire no kucyenera nushanga ngo hata umuntu kore bishanja bibere nonora misarza nobone ko wakora mweno wahenda record watera goals zishatu mupira gumwe hat trick abo ko abantu kumuko bamanyize cyo no wese no wese hata batandika kuzubarira bright yatwazinga dewa chikabo turina turiyo mbya delegates conference so mweni we nalemba mbetine kwerwa kwegaka agoko ba nanienda kuchikuretera tukazomko umubyo conference akahantu ababiri bahereza mu facilitation nareba kansara wanje wakashaki wabasiba natere nduru manya korapfura yayemera agamera bayibaje kushaba ati ito delegate saha no twine mitwaro 55 mwamutajire twaka rupongana basiba tibya nagamo corruption deria yabona n'abamuja wacherewe so hatu washangorera ida wabantu konkano riyo no yenda oraze kwebembera kuzaseka wamutera humte mu 55 nakimanya bakachikora bachigamba konka indide tizije ibizire nzezo so eraremu akaruru kesente kandi kundemu chikozire mu kigenderiye nacho mutugambere ngo hatuyaho kugira ngo umuntu wa hanso mworo atijaga kategeka kandi imbagambiri ngo bateze bakaruru ati bari mukatera akaruru kamuhene kato muhene mujurizi abo kuba abira ye panche litayine sin ejo no bari muri mu ba nikimanyisa abana banya muri muzana bari bateze bakaruru butu bari batera akaruru abo kubeze zo futeza rayin bakwa so ekindu kuhendera nakyo session age nogo ya itwe nkabanya Uganda nitwe turayikwateremu okurwanisa okugaba sente nano omuntu ahereze sente imumutera karuro mu kureba ngo naza kubakora abo kuba hati nico nani kugambira mu submission yabaza ngo bakaba bajya mu cash kore chairman ka kuzururu gutukanduru karahamika no mucika urumuntu yakuti abo kuba bamuhe 15 atatora gutono barurya hati mweno mwebembeze we none bakoriki hata ngo muza kutukonfuzinga umuntu asharemu ati mwene byo gukora kambere jeho kasitabantu ndena ziteze konka abanyambara ni basima mwe barabagumire aha mustari ahubwo kuba urumwe muhere umwapiro kaburu kwinji no bari bashire mu bw'abana bayishomero bakabihindura bakavuruga atereka tugarako mu gebo akenshon kahwire ataka na kecha naenda futanisha hii hapo naenda futanisha hii hapo niwe nani mbumzinda bright gumana gogo by the way. We are even recommending, suggesting recommendations. Some people have even started thinking maybe PHS isn't intended. How about a statement in the young stable? I don't know because the CSN zile hizo kikawuzama even mask na ndezi konga bagavugira ngo no tutaboro bashangiye nibiba munonga ya so hungry so when ukikobye kireba kile kiruka nkorese tugira ngo maybe it is a new encouragement tukende ka suggestinga ahamtezwa karu manitezwa karu nawe nesho abo kuba omriye chona twa decoration kugira ngo witanye cyangwa they are the same people who demand for the money and at the same time they are the same people who cry ito itakabura mweno reba ito tukagira maho andiye nanga kutanisha Mr. Tawaro chikwataganya electoral commission
commission yenda kuba overhauled. Ahabwachi one of the appointments za electoral commission nungu wayiguru okwembera kachiko no kumuronda akonye ni recommending ngo habeho kweta independent electoral what commission. Then from there ahansa manganga cha mtani officer bamba teraka baiza kuteraka kama myaka 5 na ayoko atini chakora rero no namu chine sense kandi mbuza electoral commission nene mushasho bate mushasho yani mazima na shasho. Then electoral commission on myaka 5 twaweza kuteraka ruru eshemiye kwembakinga on sensitizing people ahabintu ebikwatagana nahabwa chimbatera karo n'ibintu bikorwa omukushabe sente abebembeza akwa electoral commission tekora mu mugomani mwishikora zo sleeping mode kwiha after elections next year kwa kabiri wa zo sleeping mode up 2031 chimasa mugoko ni yachi no kora mwen electoral commission kene tunga sente ezo sente zo nzanga zikora mu muco nchitaka ko ndapete nacho ukumanyese nizwesibesta ukusansizinga abantu babo ukwashebe vuma manya akarukabo ukasheme kuterwa nibiba ko expectinga umukaruraho okukuza chabantu okufuna kunanko okuletera basha bisente niteka itwebezi tuino responsibility ya man okuhindura mindset y'abantu namwe nkuko kwenda ngo yitumu cyaro ye ekinkoze namwe ni mpindura mindset seche y'abantu niteka y'abantu njindura chimo nimbagamento bantumwe iwo nkomuntu no oyine responsibility ukureka ngo watungura household income wako akwatiri kuza kwija no buraje no kashana 12 mwembeza akazi kwa tizikwijagura muonyo tizikwijagura buri kimwe cyo kwetago kuya wiwo nkiyo waba improve omukutungura ebikwataga neka yawe nabantu abakwetoye nawe nyowe nyenda ukendera nyenda gamba abantu bo witu nimbasima munonga abantu barugarama okukiza muramwa okukiza pabara yanje nambwenu nimbe bazabo kufitera karu kenshonga aka professor kama apa tubetine kizubu yani tubetine kizubu twine incumbent ngoko awaga ndebere nanka memba parliament na gamba tinkagura manutari oya yagina yakora katindo yateka imiteshatu ati this is one of my achievements no mental webembezi kunka wareberanka over 300 houses is in about beyond 600 people they are benefiting from better water ati nama kuzungu mbwe mezo ati nkagita nabalyo mu system nkabasa kwika district ni teka ngo myaka 5 rugarama neza kuba echo kubanza neza kuba ni irintasi abantu bakwesa mizi okutungura ebyo buhinji batungure ebyo burisa nabo benini amagara gabo gabe marungi akono shango umuntu nakwategerekane natahamizo mutazitanga ruyera ombi amagara nashi herese waizo umuntu tokwasa koko ridomana emyaka 10 kilometers 10 ruyera norera mchimwengu njo kwebera abantu bitumbafa ombuyire ubuce ahabu kugira ngo babona munongo kandi ndenda kumanyisa abantu abebembezi kwendera ndenda kumanyisa abebembezi no mu mugwito reka mutagisa abantu tegesa abantu commission y'abasobotija konkito bukikagura na munonga nkito ba councillors ntika abantu abagura ngo tine bakomeza umuntu kwita abantu 10 20 nango abakazi no box zayo ugambe no tubantu mukore mutanamti deni cyaro cyane kitunguka mwebale munonga mwebale utukizana kutureba omwami Rudoviko byarugaba rukuhendera we are concluding mwana wanjye yari naza kukwata umuzinaro konka nde munyananiza kugamba ubunda
mwebare munonga abagumire nibatureba ebitwaganira mabeba kandi mwagaruka mwabikurikiriza nishaba ngo buri umwe agire iki yapikingamo kongo kucira munonga nira kwagambira ngo ni responsibility twena abari mu government n'abatari mu government okumakinga sure ngihanga kijambo kiri usinje namwe nirakwene kubashaka mumize mu mukunzi ihanga ryane ahora aboro kareba umuntu nagira ati reka tugende tuze kurwana reka no gushaka kurutara mu ihanga manyamugo mustakundi ihanga ahubwo kurutara kutahiramo noza kuzinge ebinte byo yine byo wakoze rewe byo bwige byo yine nangwa n'amagara gawe ngabasa kugendera mbona ira kubasha mukundi ihanga ryane rero harareba harero ishubiri Uganda government ruhati twine hari twakweta freedom of speech ja aha TV nkaha za radio za ene ahora shanga rugene audience kandi bibazo mbere bizabaru utandike kukigambira nibija kucura kintu ko mutagire kuzenyuma okaretera ihanga okwetera hansi turiyo tuza kumuruka abana barundi baza kumuruka tinguza ku ruganda kigambire okwezo abana bakuzagarukiramo ayishobora nabanyenda kubashaka ngo mukoze resources ziriho za government namwe ngabanyisingiro ngenda kubagamba ngo tugerize ukombe kamashomero wazo mu mashomero uko ngaza akatanzi waza nyabushenyi waza hasi za kiho ziryango za nyabyondo za rwanjegera amashomero bijya muzo mashomero abo mushomero rero ine haka center kuba Samsung private azi kushomesa azishomesa y'umwana kire ko abana bitu nyenca kare babe batari muri yawo abo kusiba bategerize bakugira ngo twereze 12 tuze kutera karuru na umwana nyenca kare abe naye marira atera karura kenshonga akataka kugira ngo inwa kitahiri namanya muri 3 konga ko bamuhereza umutwaro nimwe 15 ngo ugira mu 5 yagira mu 5 ecyo cyo manyisa ngo abana n'umwana nyenca kare arwo mu generation yo kushabiriza abo kutera karuru abo kutera karukese hati mutwara yishobero agenda ze kushoma kandi ugumize mu mugambire okukundi ihangariye nangwa na government nangwa na party eri kubera yo mutegekeri kwa neruringa abo ko businje butubine shaheze boruho ahabwa government nuki aba party n'ibyo unit bibera kandi taro n'icyo NRM nasigara ndi bya rugaba Rudoviko Minister w'ubwegese na social services abisinjiro district kandi umwe aha delegates abahirwe uhazi obukujekera nani unionized workers ahabwa western region yabari so much bari nonga atine tebinyese akakunyi hatane kamara inawe myaka itaneji njikore ndi kugambira pati iti ina ndi kugambira ubunji ubwo government yitine kandi bwe kunda bwe bari nonga musibe kurunji ati cyo kubanza muteze kuramba no kutureba umwana wanje Shema South cyo ningejegereza ki kandi kamutagerere nakadiji akobiza bino kama koja nkana mbeje kana ya gatiri secondly takaba mu parliament muri myaka yona mu cyari cyako hindi yakoze kamuntu ya MP na namushebeza indegejezo ukora inebi muremire mwari cyo kiri kwa mujuri zirime kine kizibu echa are campaigns omuntu naje karuru ya inkatabaro bintu gamba namazima based on facts inkatabaro atamaze ko uko zikataje gonda kana karura kana karone kugira ngo aremekwe mwaje abantu babuza umushaka atakabaje mu mwaka ona wona yakoze na budget ya passenger takatijira mu nkora no kureba abantu ba MPs wareba kana kushobora list owana kaba musingire wadandone kiwara musinga kazoba musinga ibanda bamusinga mbarano bamusinga shemwani bamusinga nywano wanya chikongoro bashuma mitomo bamusinga musinga sinjiro bamusinga mbaro district bamusinga hata basinje abokuba yunozo parliament uri za ground immediately utakabaze muno mwaka ntalemi goko abanyonga kamuntu yahise imbari mushemeza taramazire muno kwezi kamuntu yarangije ikiko zatandika not necessarily kamuntu
no konka n'ahandi ni mu Kimanyi kandi rucika wa ruciko ko basingire Karolini ubwo mukazo musingire nanga Dr. Silvia uri akata karahira uri akaba yayikiraho murashika tukaza ora kininde mwana ninde mwataka kozere bunanga n'umwaka ningane nyakende nabwe kirunje ngo ba MPs ni muntu bakubiyayo muretekera kiro cyo kuzibira ale campaigns habe hobwire bw'ubururu ako kwa abantu bitu batura turene bisete kakugambira kandi usayirize isingiro twatwe mukaturene bisete emotoka ije iri mutumbi abakazi bakaba bintu bugoma ati bo nore mubwire bakarunda bagira abantu yabo urukuje wene bamweshongora cyeje ko kimwe bahindiriza ko bakutegete une besimbiri uza kugira utango tuyira umutumbi ubwo mutaka kugambara bayishwe mu basho kulempi wakaze hata abantu baryaho derafa abantu bitu nibahugira umukweshongora abantu besimbiri bakuronde sabuni bakuronde umunyu bakuronda bia bakuronda kumbucha emyaka etano yonewa iwe tokura mutwarwa mu karuru mu juri sufficient omukwa mushanju ko mwaka ine bakwa basije n'abasinje nuza kure bishani byaza gikushura umukwa mushanju ko kwa kumishu ebishani mutako karenda nabareta karenda mawe muri leta karenda mwisho mutu muri leta karenda ni mahobira karenda leta karenda ngero mwa mutatire hekiragiro cyo kuzibira ale campaigns tukamanya ngo tukamanya ngo ale campaigns za kunaka za kutore televiziyo abo kuba ite abantu abakuba baryo mu polisi twata mu polisi kuzana rashoga z'abantu ntwagira mu polisi gukorera abantu kandi muri MP yanagamba oye simbire wene nagamba ko gukorera abantu ntabwo gukorera abantu nagira tamizi ganyiriza gareta atamashanyarazi gareta konga abantu bakubihurira abantu bone bahurira yahindada manifesto z'abantu babazine konga abantu bote barimu kugira sebo wa rota ninyenda kubagambira ngo mutwazo mukaruraka uvuga pemezi bwiri ni bashaba akaruru ejo kushabira sente bwiro because bakwata kandi twenda ari tayisente hati niba mukwata ni abakutureba mu Kimanyi za fundraising zi ebibona biwiri mwena ati cyabasha kufaza ko kukunziza nangane ngo kabiri cyangwa kamwe ngakabe nzo ko kweta aka joint campaigns wanu paza o wife ni paza o wife pf paza o movement paza tugambira abantu tukore korra abantu tembere twamba batubuzi dera abantu batorone ubakwena kongato no hurra ngu bright muhumuza uya bacwa kuyarugayo abantu bada onje kwisha baje mutazara ya maka ushaka maka setu kuma mutazara nena isho o president sabu yakashibira na president na best ko Dr. Best yari mbara ngukandi kacheka ngo baba agente mwenda kutwara abantu ngo batakazara ya best hatebuza nozibiro tabantu okuzara ya best urwo bagirente so yoni kushaba nimbeshetereza abakutubeka sakaruru ngo mushome mukoresha kweta civic education mushomeza abantu ubwo gabateza bakaruru rero ni mwa bese imbere language yo kuzuma ogunibusha oguno nechfire oguno moro obakalimaka oguno muchiga oguno muhima ni bashaba ezo bakweta rules talk ebyo ngisafire yabakwata kondo kayuka shobora abantu ebyo rukwenda kubakora ogamba abantu ekibina cyawo shobora manifesto bakunde ninga bakwange life does not end with going to parliament life does not end with being a councillor no baza atika dorofiko ya ngo tingwe na kwesimba
kunganiza bagumana ingorore kibita kandi bamusingire kandi amahoro negagira ngo cyamusingire ne sente twiye mutayine bwenge wadakora research umuntu wamusingire utagira ngo nawe tujya ngo ni mutayine bwenge konka nuko bwenge bwine kwenda ebepo cyo bwenge umuntu akabara MP ko kakashi ikamutera ngo yamuta so ninga kwendera ni ngambira abantu bambarira state house n'amazima abantu besimbiri n'amazima mwere kumara mwari bishari byanje n'ibya mukamwe ncaguranye mutwereke mu bantu tagire habwo kuba twine message nunzi mwebare no chairman briefly abantu kwendera ichamane kintu kushaba ngo government yongere electoral commission esende zo kusanza ikashoneza abantu civic education yongere abantu bari bagahingi abantu bona bari bagamarama ejengeri babatire hata abasende babaletera bakagambiriza ngumana hati wori yakuwa muterire yakwireki so ico kitero mu mwebeze akabu no ruguto namizi namashomero nambazo marwaro period gokebe byo kujya ngo niboza ku expecting aba bebeze babahereze se mukirije mwe cyamuteru kumurabe n'umutera bebembeza hane ngo zanyuko himuri mu rugo mbintu byekijegeri ngo hatitwe musa kagira bright abo bana hagira kansara x ebyo bifire mujwa imwe murebe ngo ogorviko naza ko bastia mari nakora ke public ari abantu babiri bari mukijegeri mu kushikandira abo bya munyaho kandi tundarasako hati nyonyine principles zanje bright yampagire kuba chairman RC5 ndine chini akampata ha mukono nkaba chairman RC5 hatiwe nyumwa otaha oyende munyonko kwasi ndwanu se bright hata aho nimba ntabo munyafusi so mwenu woman ebyogo babire nabajya mu cyo twafutura woman MPR tubire tkoraje hamwe kandi nakuza kuba chairman RC5 publicly akashaka akaru so okumurka ho muna haje ko musubize ngaba nimba najya mu kandi cyo nkora yanjye genda yabari mnonga chairman nyenda kusima chairman Tabaro abo kuba program Elizoba thank you so much muna najya ngwangara no ito na bright to gati to ya aba bata hamwe n'abahirinzi bo businge tubire nshonga bright relax I have realized them chairman gumano mzinda ruko aho we are done ndoza kuronti ngindi byo byagamba bright mumuza just want to kumurza ngo mwenu churehere now bright ejo chureke batagamba repeat byanda bado bivuga kagere ubari mnonga akwiza kabulizo sizake omukuru ahirwe Ronald Nkunda babari kubanitwe Elizoba yenda kusima abantu batureba ku gashahina abashaha ntabicwe kandi ashikitanga tubantu byemezano yenda no kubamanisa twakora mwanya wa kweta Arena Villas and Hotel Maira hotel petrol station no kweta Sherma aromanya munonga kuchurera kandi bantu wayijunisa abo kwenda kutungo buhereza oburu kusinga zakojja kulebana nyima mu program ekwiza eshankezi cyina nafsi mukaga next Saturday musibe ko na hotel na